Moko kuom jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza oselipot ni idhi non duoko mar yiero mokalo. Jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro wacho ni weche mag yiero ne oserumo tok land jaloch kendo kweth mar Azimio winjo mi piny owacho thuolo mar timo chenro mamoko mag dongruok ne jopiny. Omedo ni jokanyo mag Azimio e komiti mar twak ne ok ochwalo paro mar weche nengo ngima mani malo manyalo konyo jopiny gi kindeni. There is actually no audit of last year's election. The people of Kenya are already done with the elections. The only time they are raised is for work. Na pia niwaeleze wale mlituambia mnaitisha mazungumzo ati muongee maneno ya cost of living. Vile tunaona sasa, kumbe wale wa upinzani wanapotezea sisi wakati, kwa sababu katika ile sijasikia hata mmoja katika hiyo mazungumzo anasema cost of living. Maneno ni viti, maneno ni uongozi. I want to also make it very clear, sisi kama Kenya Kwanza hakuna siku hata moja hata waongee hiyo mazungumzo namna gani. Na mimi nafurahi sasa kiwa hapo maneno iko sawa. Wajue hivi, hiyo mazungumzo iende juu, iende chini, iende kulia, iende kushoto. Hakutakuwa na salamu za handshake Kenya. Kwa sababu hatuwezi kuwa after every election ati kuna mtu anajaribu kubulldoze sisi. Na pia I make it very clear, there will be no serikali ya mkate nusu ati itatokea pahali popote.